Truck driver Fazin Kibaki Wahouda steering paidabagi Kongjang sanction Kri. Yanaba Puraktrabri driver sing Henakanba Kongjang sanction Gadari. Police na truck driver ama Maram Zadana Fazin Kihabiki Wahouda Shanapati District Truck Owners Association Amasum Shanapati District Truck Drivers Union Impal Dimapur Lambi steering paidabagi Kongjang sanction Kri. Hiramazigi Matana Pama Pauman High. Ngase upung mga makairam tabada Shanapati District ki Paumata Subdivision Manungsanba Tungzoi Kuldagi Separate David Kauba truck driver aba National Highway number 2 Impal Dimapur Lambi Paringi official police gate ki meter Saniza Humrom lapthok lagalaiba unauthorized checkpoint amadagi Sarpaimana police na faki truck driver adu police na maram sadana phusai khibaga loina police custody ta pusinki truck drivers faki matamda arrest memo yaudi amasung kari maram gi phari bano haibadu mayek sin khangan ba tawdi hari police ki thawong adu yaning da phungdo poina khudak truck driver singna national highway paring the steering pai de bigi khongjang sangsing ki bani hari iramasi gi matang yana ba ma purak trabri driver singna steering pai de bigi khongjang sidagi hena kanba atoba khongjang kya sangsilak pa ya haina driver kharana phungdoki Amaramda, Senapati District Deputy Commissioner na thokiba order amagi matungina lambi semjin begi thabak paikhat libana maramoiraga matam khara National Highway 102A Urkhul Toloi Tadubi Road amaso National Highway 129A Maram Peren Road Makhal Khudimaki gari chatpa yaramda ba khudaktagi chatpa yaraga nahri nongkan subana maramoiraga landslide tawudigi lambi paringa matam khara gari chatpa yaramda ba mapung fana semsile hari Siri Gaurachandrai namo Purbasaram da Kuipuna Makalaminaramba, INM Moirang da Sukmatam Sang na Taupubiramba, Siri Mairemam Kamal Singhana Tebang Sintalo Reduna, Nungsi Rabi Imung Munung Sagay na Tay Amadi Maru Mapang Kwai Puna Mapu Thadok Lamlaga, Haukiba September gi ang Taramapan English Nganiga Kungamanga, Langwan gi Kunganipani Pan ba Iray Numita Guru gi Kripa dagi, BS Onduna Siri Krishna, Saitiana Nila Das Haib Nampangzaduna, Brindaban Prapti Oikre, Laklibo October gi Tang Ama English Nganiga Kungamanga, Meragi Mapani Pan bihim zagasha numita Srata din thokle numit asida laikhidrabagi atama santi gidamak ngamjaba hairang lairang khradang hari sankritan galoina na siri gauranga mahaprabhugi saranda kasagadauri upalaksya sida Brahman Vaishnav ahalaman amadi marup mapang khwai khibingna matam sana lengbiraktuna harinam sravan tawbirana ba paujanjari Thauram Pareng Nungtil Pung Taranithoi Makhai Sankritan Hoba Layoi Kraba Ipa Ipung Tinabiramba Loinabiramba Aikhoina di Sakhang Jahaudraba Mipung Khudimangna Laikidabagi Paujel Asibu Thingnabirabadi Mahaki Aroiba Mathau Mangam Pangthokpa sida Laimana Matang Oirabasu Katpiduna Saruk Yaba Lakpiyu Haina Imung Manungi Miyoisingi Maikaidagi Paujenjari ba Imung Manungsing Mapham Mairembam Laikai Moirang Thauram Tokpham Mairembam Laikai Mandap Moirang Ayaba yaudana petrol diesel paishalibising matakti action lokal kadauri Black the petroleum product yolibising numit taraga mangani manung the lemna ba Cap and PD na khankri Logi wang but the petroleum product yolibising numit taraga mangani ki manung the lep trabadi prevention of black marketing and maintenance of supply of Essential Commodities Act 1980 gi matung in serak pi bahawragan haina Consumers Affairs Food and Public Distribution Cap and PD gi Officer on Special Duty OSD hawam bobi na phongtokre Nitya Pat Chutekta leiba Directorate of Information and Public Relations DIPR da pangthok pau gi mipam amada mana wapam asi phongtokhibani pau gi mipam adu ma na haki andro amadi hairoki mapam khra kanaguma miyo khra na masagi yumda dispense unit machine thamduna petrol amadi diesel yole habigi pawkhangli kumza english singani gi mars tara humdoi Ministry of Petroleum and Natural Gas na thokiba notification matung ina Petroleum's Rule 2002 gi Rule number 126 ki makhada kanglon chumna petroleum production yolibra haibri yingsin bigi tangai phadab lairi Cap and PD gi secretary and Kheda Barata IRS amasum Cap and PD gi director Karam Bono Singha gi direction matung ina motor spirit petrol amasum high speed diesel yolibising lenga ki aba lowra haibadu ningthina yingsin ba horagani explosive act ki matung ina kanaguma miyo amana petroleum production yonba matamda Petroleum and Explosives Safety Organization PESO dagi license lawdabane adubulana miyo khrana mari lenaba authority dagi ayaba lawdana petrol fuel dispenser seasonaraga miyamna petrol amadi diesel yole habigi pawphangli asiguma thawong asi maihaulang poktholaku yaba maramna ka henba mong khudong thininga oi
amasum fuel dispenser gi manakta mobile phone sisinaba matamda mai hauraktu na khudong thiba kaya marum thulakpiya hen sumang phongtokhi prevention of black marketing and maintenance of supplies of essentials commodities act 1980 gi mayok kanagumana dispenser sizinaraga petrol amasum diesel yolamba tarabdi numit taraga mangani gi manungda lepadabani apiba matamasi gi manungda hairiba miyoising aduna black ta petroleum production yon ba leptrabadi logi matu ina matik sabe action lokana ba thorang tori hiramasi gi matang ministry of petroleums and natural gas na su mangjongna khangalak pa laikri hari India government laholup NSCN-K sahi manga ben lauthokli bisi lan lauthokpu gumbani NSCN-K laholup National Socialist Council of Nagalim's khaplangi matak ikoi kuidringai India government na lup asi sahi manga gi athingba thamle haina lauthokhiba bu lup asi na lan lauthokpu gumbani haina lawbaga loina India government na naga gi sovereignty masak khangbi political dialogue tawgudabani haina phongdorakli NSCN-K की Ministry of Information and Publicity MIP की Major General Retired Angmai Niton Konyak amasum Kangalun Molatoni na lusing malup asin thadorak pasyolam ki matungina naga sing asi India amasum British India ki manungda lerakti haujuk si India ki saruk amanati oisu oire naga sing ningkha tamba si makhoi gi birth right ni isor amade khoi gi paipu sing Bibirak kudol di hain phongdorakli siolosina makha taradun hai NSCN-K nangasi phawbad India gi lam saruk amatada sangsinduna laishinba madi India gi laimai di inchi ama phawbu khopsinduna leirakhidi amadi India gi mathak ngasi phawbu lal haukhidi adubu naga sing gi lam ngaknaba madi naga isil inauk singbu ngak siena bagi dama asam bu khulai sing sejinaduna ngak sienduna lakli aduga India government na lup asibu mapalam gi mating phangduna lan hauri haiba wakhalon si yamna pangdabu wakhalon haina India government Maral City. Masigi matakta India government na makoigi sathiraba law haibadi Armed Forces Special Power Act 1958 Unlawful Activity Prevention Act 1967 the Disturb Area Act amasum atai sathiba law sing naga tariba mafam sing thamjinduna naga gi ningkha tambabu namthaduna thamri sol asina makha taraduna hai NSCN-K bu unlawful organization ni haina lauthoktuna sahi manga ban tawribasi India government na lal lauthokpani hairi Government of India na khangadabadi nagagi lamda ain kaina amadi shakti sisinaduna occupied toxinduna lairi masigi ngaklogi dama Government of India na Indian Armed Forces million kya nagagi lamda thamjinduna military crimes sing sathaduna lakli hari siol asina makha taraduna hai Ministry of Home Affairs na thokiba NSCN-K bu unlawful organization ni haiduna sahi manga ban tawbagi order asi handoktuna NSCN-K gi lusingba singa phaminaduna political backlog sing matam sana lusinana bo honagadabani NSCN-K na North East da leiba revolution group singa mari thamduna North East ki Sankriti ngakna bo hona bahai besi legacy ama oina sahi yang khairo masit sathaduna lakli siol asina makha taraduna hai Government of India na NSCN-K bu unlawful organization ni haina lauthokpagi muhutta military crime sathariba Indian security forces amasum masigi agency sing asi unlawful amadi terrorist organization sing ni haina lauthokpana matik sai maram di Government of India na ariba sakti sing sijinaduna naga gi country military crime sing sathaduna criminal amagum naga miam otnaiduna lakli haina sirolosina makhatari Kuki right group na land reformation yaning da phongdorakli Manipur dagi tokhaina taragani haijaribu Kuki zau furuki right group Kuki Organization for Human Right KOHUR na Manipur government na laukhalak khongthang khudima ayet pa pigani haibigi matagum government asina tha sigi tara nipan lam leiba yonbagi matangda official notification thokibadu yaning do phongdorakli KOHUR Thadorak Sulamagi Matung in High, Manipur government task Taranipan Tokiba, Lam Labam some Yuanbegi and over rules your notification to Indian Constitution Article 371C, Violet Tauduna, Tribal Singi Right Amasum Land. Practice Sinariba, customary laws in Kongaun of Nari. Sholosna Makataradunai, state government talk live notification of the Mohana review Masum Emento Viduna, notification assisting districts in the Sanahan Bigano Hari. Makatan organization Sina, tribal elected representatives Sing Hills Area Committee, chairperson, civil society organization Amasum, constitutionals. Experts in the issue was Mun Kanaduna, Union government Amasum, President of India, Thadun Ementonova, Honavan Sungani Hari. Amarumda KOHUR Gisiolasi Munna Kantaruragadi, English Singamagasamapan Gumdragan to Gizun Kunda, Presidential Order Aduda,
Land Constitution की Article 371 C की मखाद सिंगी लमसिंगदा करिगुंबा अवनबा अमा तौगे हायरबदी गवर्नमेंट मरी लेनबा एग्जीक्यूटिव नत्रगना लेजिस्लेटिव कंसर्न मंगजोलना पाव पिरंगदबनी अदुगा हायरिबा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर असिदा आर्टिकल 371 C की मखादा सतनगदोरिबा रूल्स असी मोरे चुचामपुर संडेल डिस्ट्रिक्ट सिंगदरी सतनरोय हैबा लेखिबा मरमना कमिटी असिना मणिपुर गवर्नमेंट थोकलिबा नोटिफिकेशन असिना कुकी सिंगना नमना तारिबा चुचामपुर अमदि मोरे र सतन हनबिगनो हैबा वाफम असी पीरिबा आर्टिकल 371 C वायोलेट तौबो ओइना थोकलोइद्रा हैबिगी वाफम असिनि हैबा पावक्सना मखातारी संडेल ब्लॉक की SDO ऑफिस ता SDC लेतबा था मरी फजलकदोरे CNPO संडेल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग लेबा संडेल ब्लॉक की सब डिवीजन ऑफिसर SDO ऑफिस ता डेडिकेटेड सब डिप्यूटी कलेक्टर SDC लेतना थबक तौरक था मरी फजलकदोरे अथुबा मतमदा SDC अमा थबीर ओ हाइना संडेल नगा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन CNPO ना मरी लेनबा अथॉरिटी की पुनिंग सिंगसिलकली NCPO की मैकेडी की फोंदोरकलीबदी SDO ऑफिस संडेल ब्लॉक तहाना SDC ओइरंबा शेख असलाम खान वसही इसिगी होकिबा मे कुंथ्रारा ट्रांसफर तौखरबा मतुंग ऑफिस असिदा SDC लेरक्तबा थामरी सुजलकदोरे डेडिकेटेड SDC अमा लेतबना मरम ओइदुना एडमिनिस्ट्रेशन की थबक थोरमसिंग पांगथोकपदा निंगनबदा नतना मापुंग फाना पांगथोकप ngamdri masida natana miyam gi tangai phadaba che sang sing lawbu yauna थबक थोरम क्या खुदोंग सादबा क्या मयुना हले हाइदि सोल असिना हाय पुनामा असिना मरम ओइदुना संडेल ब्लॉक असिगी सखत थौरांग की थबक पैखतपदा चाउन खुदोंग सादबो हेलि मरम अदुना एडमिनिस्ट्रेशन की थबक थोरम सिंग निंगथिना पांगथोकपदा यामना मरु ओइबा डेडिकेटेड SDC अमा अथुबदा सब डिविजनल ऑफिसर SDO ऑफिस संडेल ब्लॉक थबीर ओ हाइना संडेल नगा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन मरी लेनबा अथॉरिटी की पुनिंग सिंगसिलकली रिम्स हॉस्पिटल अमदि लेंगा की मखाद लैरिबा हॉस्पिटल सिंग महाइरोय लुप्तर उन यिंगसिनबा हौरगनी दनकुमार मैतै हंदक रिम्स हॉस्पिटल अनाबा लेंग लाप मियोय क्या मथंग मथंग सिखिबा हारिबा थौदोकसिंग असि थोलकलिबा सिगी मतंगदा लमदम असिगी महाइरोय लुप्तर उन यंगसिनबगा लोइनना मणिपुर लैरिबा अनालेंग संगसिंगसु यामना कुपना मियेंग संगबगी खोंगजंग अमा संगसिलगनि हाइना महाइरोय लुप्तर असिगी कोऑर्डिनेटर ओइना थौपुरिबा निंथौजम दनकुमार मैतैना फोंदोखरि हारिबा वाफम सिंग असि नुंगथुल महाइरोय तरुगना सिंदुना वांखैदा लैबा सुकी ऑफिसता पांगथोखिबा पावगी मिफम अमदा दनकुमार मैतैना फोंदोखिबनि मांगना हाय हंदक इकुई कुइदना रिम्स हॉस्पिटल मियोय क्या थंगना थंगना लेखिदबा थौदोक थोखरि अदुगा पेशेंट पार्टी की मैकेदगी थोअनिंगदबा थौदोक क्या मसु थोखरि हारिबा पुनामा पेंडबदगी थोखिबनि मसि रिम्स की अथॉरिटी न सोइबदगी हारिबा अनाबसिंग असि सिखिबनि पुनामा सिना मरम ओइरगा रिम्स की अथॉरिटी न यामना सेक्शनदबा तौगदबा मथौ तौदना तुआन तुआन ओन तैनबा मद तौदुना लैरब्रा हाइबदो महाइरोय लुप्तर उन हॉस्पिटल असि यिंगसिनबगी तंगाय फदबदु लैबदगी यिंगसिनबा हौरगनायखि मांगना मखाताना हाय मारु ओइना हंदक रिम्स थोखिबा थौदोकसिंग रिम्स की अथॉरिटी न सेक्शनदबदगी थोखिबना मरम ओइरगा थोखिब्रा थौदोकसिंग अदुगी सबसाबा लांगा लांजिन कुपना थिगलबा मतुंगदा रिम्स की अथॉरिटी बु लैबा मियामदा असेंबा खनगदबनि हाइरिबा थौदोकसिंग थोखिबगी रेस्पोंसिबिलिटी लौखिबा रिम्स की डायरेक्टर अमदी MS मॉडल ग्राउंड फम थादोकफम थुयाखि माना मखतन हाय मणिपुर लेंगा की मखाद लैरिबा अनालेंग संगसिंग थबक तौरिबा डॉक्टर सिंग अमदि तोंगान तोंगान स्टाफ सिंग प्राइवेट हॉस्पिटल सिंग अमदि डायग्नोस्टिक सेंटर सिंग थबक तौरि हाइबगी इन्फॉर्मेशन माहिरोय लुप तरुक लैरि मसिगी मतंग रिम्स की MS न फोंदोखिबगी मतुंग इना लानाई प्राइवेट हॉस्पिटल सिंग रिम्स की डॉक्टर अमदि स्टाफ सिंग थबक तौब लैति हाइना फोंदोखिबदु लेबुथिबनि मियामना खंगनरबा इफोंग फोंग उरबा वाफम अमबु अरानबनि हाइना उटपसि सुमदबु वाफमनि मदुना रिम्स की डॉक्टर अमदि स्टाफ क्या प्राइवेट हॉस्पिटल सिंग थबक तौरिबसि लुप तरुक नि यंगसिनबा हौरगनि मदुना ngasiदगी हौना लानाई हॉस्पिटल सिंग थबक तौब लेपि वाइखि माना मखातना फोंदोखिबदा रिम्स की मेडिकल इंस्टीट्यूट महि मसिंग तमलिबा माहिरोय सिंग महि तंबगा मरी लेनबा पोलम करी करी अवाट अपा लैरि हैबदुसु माहिरोय लुप तरुक नि यंगसिनबा हौरगनि लोइनना पेशेंट कांगबुना सु लैबक थिबा थौदोक थोलकप मतमदा मोबाइल लेंस तौबगी थबक यारिबा मकै थदोपियो लोइनना निंगथिना सोल्यूशन मा पुरंगनबा मयाम पुना होटनामिनसि मसिदा माहिरोय लुप तरुकना मतेंग पांगनब सेम सादुन लैरि हैदि BDF सिंग की डिमांड पिथोकनब अथुबदा कमिटी न रिकमेंड तौबियो एसोसिएशन Village Defense Force BDF सिंग मणिपुर गवर्नमेंट मतम कुइनदगी तांदुना लाकपा डिमांड सिंग पिथोकपिदबदगी थेंगथांग क्या स्ट्राइक तौनब लाथोखिबदुबु स्टेट गवर्नमेंट BDF सिंग की डिमांड मरम चाब डिमांड हाइन यामना लुमना लौबिबगा लोइनना तालिब डिमांड सिंग असि पिथोकनब स्टेट गवर्नमेंट लखोलकपा खोंगथा अमा ओइना सतलिबा सेप्टेम्बर की तांग 13 गवर्नर की मिंगदा होम डिपार्टमेंट BDF सिंग की डिमांड सिंग
examine amasum recommend taunaba masak naiba officer tarukna sawa committee ama semkre haina all Manipur BDF employees welfare association gi publicity secretary na press thokpa sirol amana haidi sirol asin hai asumna BDF singi maram sawa demand recommend taunaba masak naiba officer tarukna sawa committee ama sembikraba amasum committee asi semba numite gi tharaga tha ama gi manungda committee gi report submit tarukna order pali mata asida BDF welfare association gi makeri gi thamlak ni buwaphamdi association asiga police department state government ki knowledge makhada daita sound lobiraga BDF sing taliba demand sing pithoknaba committee ama numit tarani gi manung semgi haini association na thajaba pirakibasi haukiba July 13 dani aduba committee si thama makhai chon tharaga semki machine association na police department ga negotiation tawna ki buwapam adu sabsana pangthokpa haibadu oidre hari Shelsin High Home Department Thieng Labasu Thieng Committee Sembiduna BDF Singi demand recommend on order Topirak Pass the issue government Suba Owango Takat Madi Harabo Funtoxeri BDF Singi demands in a Yangshin Pung Ani Sangna discussion Toninga Maramati other committee Sem Kibati Kuide Committee Pambagi Wapam Hose Pop Mami Udri Maramasina BDF Singi Tamoid Langtak Navamadi Hawale Haidin Su Paus the Makatana Funtokli Association asin aroi bit thamlakli bu wafamdi committee semada yauri masak naibu officer singna BDF singbu masa manauni khanbiduna athuba matamda committee gi meeting phambiduna demand khudimak examine tawiraga recommend tawinaba association gi mekedi gi committee gi chairman member singamadi convener gi puning sing sinjari haidin su paus da makhatana fungtokli tentakpa paw mun isaw gi awaba mayu nariba usiwad 8 unit 25 ni sinduna free medical camp pangtokre ngasi Imphal West District ki manungsana mayai lambi oidiba mayang Imphal Kendra gi manungsana handak thokibi ising isaw gi awaba mi unariba miyam gi damakta khanduna usiwa lerak asawbada leiba Aram Baitengol Unit 25 amadi Aram Baitengol General Headquarter Medical Team gi samnaduna laikai goiba free medical camp ama pangthokre hensu paw mu da makhatare duga tentana sumna miyam da thamjaram ge haujigoina di miyam paw matang sa du sinjarage ama su makhataba anoba update miyam punanga mina sena channel sigi maikei gi myang pham da makhatan Jari makataba anoba update miyam punang ngai minasi